O te whatalo whatu pa i maulongo Samoa lea fiafi. Ma wale amno tā ua whelo e fo ima le whionga sa whapito Fiame Mata'afa, Naomi Mata'afa. Io le pale mea leo Samoa o lo mo le amno e asiasi mai tono lau moi Wellingtoni. Ai le whaile palo te talua i Samoa. Samoa le amno matata noa i male whionga te mai ta i pale mea. Ia sa ina i fisilin tu e whatal tano nawa i te mea tono nisi la au whier matano ngani. Au le nganga whiwhio te whatalo whatua i lau whionga sa whapito. O le nei awa no tau tal tano fo i lungo le ala leo o le si ufongo lau mua i Wellington nei. Ia, whaftai lava afmasanga. O au leo whapela ta mai le tātala noang. A leo e toi whamanatu mai. Na tātala noa e le i whaia le whainga parota. Ia, whaftai o leo maua le awa noa. Ia, ai mai se fo i le whaonga ino le au nanga le tio e mwhai fo i ona. O moli e tuai e se whamatalanga fo i le tapua i ngā le tunu o lo o whafongafonga ma fia turi loa mai ni tala o lo o tupu le tunu. Ai malo soifua. Ape nā fo i ta fo i wha malo ia wha lawe o le tau Wellington e le whasina malulu o lo whatua ia o le teimi tato whioloa ia i wha. O whasina malulu e se alma whanwhana o le e Samoa. Ioi. Ia e mana ia fo i le swinga. Whafo wina i fo i le marosi. O le sa ia taimi sa fia la talata tua tanoa. Ia al tele o vevesi no whapela i se i tau mapua ne a mo le avano ia awale whai le li. Le te o mo le avano i New Zealand. E tia se si mai lau malanga whawa malo. Ia le lau mo le avano ta o ne toi whiro e fo ima whai se tala wal whafonga anga le tinu. Ioi. O le pala aulia al malo New Zealand. Mai o le whainga malanga foi le alo ia mua le talu na pale mai le whainga malo fou. Sa o wi mai le vaiaso lai le sa. Ia matou momoe, ia matou awai le sauninga au kilani. Whailunga ino le fua. Ona whao awai le on matou malanga i fiti. Sa whai fono, le fono la ititia ta i le Pasifika. Ia matou toi fo i mai ele asolulu. Ia o whai inisi tāpenanga i lunga. O nei la le aso mua o le porkalame alua ia official visit. O le malo New Zealand. Malo te le aia isi vaenga ia fofanga le te vai tu te ai fo le vai aso ne te afia. Ia lono ia whai si no pisi ale fo mato fala la fionga le tau mo kapingit. Ma wale avanoa ia. Tai. O le yevne vaenga ia le o tau sanga ne o lo fa ta won fa malu ai le on sfu tau sanga talo tuto tasi stato malo. Manerva va ia tu me lo tupu Samoa o le fo i tam fa ia ni so ma to i fa fo mai Samoa. Mane fo ia fa mtala po ani fo fangal malo Samoa mo le fa moi. Ia o le fainga le kabineta e tau sanga ato e failonga i le ono sfu. Ia na whailo lava i tūlanga masani la somo mua iuni na ile sauninga na whai i mulinu. Ai o te sauninga e tu ititia mai le tūlanga masani. Pe o le sa i lava i ale au mautofi ia masui o vaenga ese o le tunu. A le anganga lava ia e whata ape atu i tua. I nuu mawhioanga mai tu malo whala apotonga. Fo i e tā pena fo i ala tau whailo ma o le tatou tutotasi. Ai o lo fatulanga fo ila le kalena. Ai fo ile o ni fuafuanga vaenga so se vaenga le tunu. Em fai ona failonga ia le ona sfulta usanga. Ia pe o isi aso faitawina ia fuafua le kalena lea. O le aso momo au kuso. E ato ai le ona sfulta usanga whainga uo mamaya New Zealand ma Samoa. Treaty of Friendship. Masalo e malangatu nisi o sui o malo New Zealand. I Samoa. Teimi o te wila. O le ufufua i whatino ai nisi o tūlanga masani sa whai fo ile le teimi o uni. Tunga waa. O whaaringa ese. Ia matūlanga whapena. Ia, e tere foi potopatonga tāua pe o kalesia, ai mesela le oto e tatala ia le tātou va whaalmalu. Ia le whakasai ia le ua tonu e whaawau ia setema.
ia le fontele Yeah. ia pe o isi tu ngā whatasingal na foi le mwhai foi o na whatauai ia le ono sifuru tausanga ia ai mai se o le manatu au tu foi le o le wholau ma le whatuatua. Mane o le whaalongo ina o le ono sifuru tausanga o le malo Samoa. Au le tōtu sifuru ina tausanga tanu whaavaile le tioni o si ufongo la mo New Zealand. Ia tu sto le afana o matua tausanga o Samoa mo lo ia foi whainga paanga mo New Zealand. Ia le lai mal masina nei e whaape whaiele mato wha le surusuru i vole. Mai mau penga talawhia ngai malanga le wai e mo mia foi lo a wai le mato wha le. Wa le temi te le tiolia. Sa no mai Samoa le fionga to filau eti alisana. Ai tala no le Deputy Prime Minister ngai Don McKinnon. Ya le fa pe so fo sia no fa mi sa no nga pa o le so le fa mo ta tu tala no ai ai va na ye le o mo le va no e va to fo mo le fa dinga mo lo si lo fi le sta o nga venga fa pe le tio ya wa la va long pu li le malo le tinu ile nga na Samoa pe fa ta o ni te le va nga dai le e sa tatal no fo nga na Samoa wa le fto ma tu le va ya so o to ne nga na Samoa na tu sia tu la fionga ya au pito e mo se fe au voile mo le vai aso na la sa ta pena mai ia sina fa mtalanga e ngana lua fa sa mo fa pitani malo fa tai in iri se facility tu la po le reflection di fa nga malo talu to pale mai o ani vai nga fo le sa polo misi o to le malo to manu lauti au ani vai nga o mo fa ta no pe wanga I fo ilo na tapenanga e fa tau no mo fu fangal malo Samoa ile tulanga o te tele la vaia afamsanga o se vainga fo ile ale fatuatua ile tua Samoa tasi fo ile o le fainga malo e mana o fo ile e tu inatu le tama ainga e ngalue tonu le tunu investment in communities yona vainga ese la ufai pisinisi pisinisi titele pisinisi laiti pisinisi feololo tangata taito tasi la ufai fatoanga e o tato watina e fo yo tangata tafau pe o vainga ia o le aunga ale na o le vainga ale fast e mo mia le ngalulu e o vainga ese o le tunu mo le to e fa fo I mai o le tulanga tau atina ai mai se afianga o le COVID mai si le fia o le na pale mai mato ya yu la o le tausanga la po te atu le teimi masani ono fa nga solo le fatati o talo le tupe e masani ai ia tu sala o se talo le tupe fo ile atu iti le sa ta pena ia awa ole awala le na a matalona mfayon tatala tua tua fuanga ale fainga malo ina ua fatati le tala le tupe ia tono le sifo ia tina ele wa tono fonga fo ele tono ole dimas futasi miliona fo ele ai tu malo fo ele tofu I tu malo dimas futasi male miliona fo ele faia la tu watina ele mfaila na fatino ele talo tupe mo le na fatatia ai na fatulanga le luasela wafe e faima awala amatona tapena o le talo tupe la le o fanga solo nei mo le tausanga fo lu tolu le la o tu ulo e tonu le miliona tala le mo tu malo tele ala tapena e fai ia wai foi le taulava ona manino ia awala foi le fanga yo le tu nga tupe itonu le tunu ia o le nganga lava ia foi le tu watu tu malo ngalue ina la to tuli lo ni si o tulanga o lo ave ia la to famomo o le ala se tali mai la tunu ile to famomo le fo nga mo se atina taua ioi o la pisi alfa I pule ia alwe te pena ia wai mo mia komiti ia mo mia le fa mawina o foi le o ai inga uma ia e fa tatia mai e mafaion te tala atua ia le ala tupele mo itu malo
ole memo muala le luosela wafele wale la umalta usanga faltupe o mena tapenai no fuanga tutonu o me fainga luenga mo officer o le fainga luenga ina o tangata foile fa foina ia ngaluenga le tumalo o le ina la o le so ni mala nga o le latina elia o na o mo tangata fainga luenga mo polo ketia le limba su tasi le o itumalo ia ele to tele na wantanga ta fainga luenga to tele pe tolua pe totolo ia e mari vo tal no fo isi itumalo me ia wana tupe me ngalu e fu ia tu ia na me voleva ia ale nga la valia foile e tau foina ele tau I motangata foile fatino ina ia tiute mangalu ngai o le fa mo ngai ina New Zealand time nei o le inflation po le tau so fuanga le o sitia eleva ele lima ele 50% tiri lopo le ale tau sitia le su fuanga sa mo po tu sa mai nei po ole li poti talwaini mo tatou ai mo po tau sanga ia lope tolu foile no foina poi talwai foile ole average lava ile 12% pela al terminei le li poti muli le sa ma mai tolu tesimaltasi ma ne tele auto ele o tele ala se o auto wa le se ofisili po le singa luenga o fele malo if so ni si tio tau so fuang ia lo na fi lo auto le sen mo ole sif so ni te ola e fai fo if so ni al malo foile e tau apo ai e pisinisi wifi no covid ia ole foile avetu pe tulanga masani tatu pensione o sitia ele pensione fo ole o lato ia mana onga faptua ia foile aulisi vainga tele o fainga fapaanga le malo e taualatu I tupe tu watu I falapotonga foile non-government organizations o lo ngafa ai me siamo au nanga ese I tono le tunu me tau soifu malo loina le tau singa o ainga ia le sawa ina o tinama whanau e pe foile o se por kalame e fou o initiatives e fou I le nganga lava lea e foile e avatu I le tamau ainga e ngalue ina I tonu o loto I fale o le atunu so ole na faila tala isi foi interviews ole tele ole sosoani o tupe fa malofa remittance eva tu yo atato tangata ifafu foi le langu ina ia tato ainga le lai ta milo tonu ole tulanga ole tama ainga ma sosoani ila ile mata pule te ai wa afa miliona po la se afa yo le tupe ta milo po le afa biliona oh ia ma le sosoani ai e ma eu foi le o le matou te lo umale le afianga foi o tatou tangata nei New Zealand Australia o Amerika po fela vale ia o tatou tangata ai ma ewa foi le lango male latou sosoani vatu mo nai o latou wainga so o le fatu penga la watina e mfufanga le malo e atono la yeni to pe le revenue ya le malo le mo ale so ani fo tele mal afa biliona le watu fatu oyo e foi le tulanga foi le wa to pe le vatu al malo to pe la vatu I tangata ai ta wala tu la e tele la vai ile tulanga foi le la fonga le VHST ilungo la to o le malo si angole o fataunga e lo fasili na foi tatanoanga na ele foi le palo te no fasili atoi e fia ese itala fo Samoa ya saina wale tatano meta tu na tari mai fa pia ia amato pale mai atono le lava no so baba ai pe fia o ela se ava no utitilo pe fia situ ia ola lava ole mele wa nei o ia le
ia le tūlanga o le foi le whawhianga ia o tupe ai tālafu. Foi le male au whainga o le tamau ainga. Sai e ala le fua e le tatauna silia i le 5% po le fast food wiva pasene o le GDP e se tūlanga o le nofo ai tālafu. E mau te atu la, ia wa over. Ia mai le nā tūlanga e over i le afa o le nā o ai tālafu foi le i asain. Ia atonu nai whaise ngā ruenga mai re iri sire tau atonu mwhaina siri o le teimi nei o le wa amatana matova ai atu tau popole ia Amerika o Australia o New Zealand ele influence in China i le Pasifika ia atonu nā foi matalo o toma vai po le atonu ale me tupu o le na vai atu e ere mena i saini e tagoe nei ili ropo le ana o tantanoanga whatanoanga le saini e lau fionga ia e awana manino o le malanga le Minister le vai fafo o Saina. Sa ilo na fa moe e ese tu fata singa le Pasifika. E pasia se malienga o salato o le lato por kalame o lo fia fata tia mai mo Pasifika wa. E peila o le merena le sa tirele vevesi. A sia matou sai ninga la safai. O sai ninga o poloketi masani i le bilateral, i le vala o Samoa ia masaina. A o nafo i mena sain. O mena na amata mai i le whainga malo taluai. Ia pe o ngalwenga titele a lai i le taimi nei. O toi titi o le taimi e foa i aloa ia mai e. O le faletele o le Cultural Center, lai Malifa, o le Friendship Park, le Iapia. Ia ma por kalame o le aonga mo Leoleo, le Academy a Leoleo. O le whamuamua la le whainga malo nei, o matou tala noa ia saina wae e whaifa solo. Base pipeline foi le. Le la o fasili mai ia matou. Po fele me ave e le matou fa mua. O le matou la fa mua me tau fatoanga. Foi le i le la sanga le e si lunga. Ia le atinai. E mo mi ai la le me foi le ta o le mechanization. Fa ngai no masini. E ai me se lava ia le fa le o le lau ele wa tatou nga wa foi le wa volcanic ia le tatou ele ia e pela le tulanga le na foi le o le wa matou failo ia saina o tuenga poloketi na le matou te fia el famo ele ni me ono mo fai ni exports po ni me ave i saina i tanonga fa pia ia wa le atina e fatoanga me ia tau wani se makiti fatau tu ia foi le o tatou ia o se atunu le titi a fua i mana o ngol tuenga atunu le ia saina e pe ala o tulanga masani le na o saina i foi New Zealand mai si malo e tele le anga ia tu ia tatou ai le titi le sau ia Samoa e pe ala o tulanga ia saina ia o le nonu o le si product tele ala na safanga solo mai o le tulanga le fo ele fafta ile o mo watu le to popole o mo ia Jacinda ma alpanis po la fo la pepo o saina ma lo fionga le mo watu ele ele o tulanga le popole nei well le se fa uma tuala le tala ile mele sa mana oile Minister mai saina e se mali nga le region po atunu ufo e fai pa anga ma saina foi le awa ele vai o le Pasifika ia saina a ele si vai nga to ititi ia Taiwan tu sala le na man na o saina e fa ma popo tu uma ma to ia e fai pa anga foi le malato e foi le fai se mali nga le lato
ata whataita ile whapea mai o mei e fia whai mo le Pasifika tūrang whapena. O le tau whila na matou whaalia, na amata mai ala tau sanga lea. E so se mata upua e sau se paanga, fwele se major partner. E mana o mia e whapea whai se malienga whai tūrangi. E lava i ala o mea e whai e awala mai le official tatou whalapotonga fwele o le forum. Ai pe o tau tūranga ese i re mata upua le awali ia. Pe o mai sawa fwele ia tunu taitasi. Le lawa watu e le matu tali. E matu le mali li e le whainga lea. E le i ola se tala noanga i mea na mana oi. Ai tu sa o le awa ngata le matou tala noa. I le matou le fia awai i se whainga. E le uia i ala. Ia o le me fwela na i wa ia i le whonoa a malo ia sa fia whelo i mai e seina. O le tali nana ave iei. Au mai le tau whanonga. Se matou whelo ai matou wawai e. Ia. Na maua leo se tali. Male fo sa e fiti ai fo tata noi. Ya pani maramba po feo wa pe tu vai lo fiti la va to Micronesia to le Pacific Forum. Le o Micronesia wa tolu vai ole forum. O Micronesia i matu o tatou i saute the South Pacific. Ia male vai ngale o Melanesia le West, Papua, Solomona, Vanuatu, fiti. E tolu ala vaenga o le tatou i tūlangi. O tau te wala ia le vaenga i matu. O le siranga luenga tele na le sa tau mwhai iei. O le toe whamau popo mai. O le fo i vaenga o le Pasifika. Ona o mo tatou o atu motu laiti. E se le tau o le mau popo. Fo i le ai mai se atu whawhenga iei mamalo te tele. Malo o ringa o le tau wawa e atu pe wa amatana tau lata mai le nganga o Amerika o le European Union. O isi nu pe sa tu mawa ya solo mal Pasifika pe le tu amatan tu wawa ai wala lata mai ono. O Amerika wala lata luas full tau sanga taluna pe alu ese atu Amerika mali tūlangi o tātou. Pe sa ese vainga wale tatia mai a Australia ma New Zealand ia ma po ia pani fo e vai la tole tūlangi ni. A lela wa matana to e anga mai ia Amerika. Ia tau fo ia. E lo se mea leanga. E au ngā fo i le tau wanga lea whai e. Se i wawa ia tu fo ia i tātou ia po e ni mea au ngā mo tātou. Sa whai lau tala isi po ka pe ia e lua lima o tangata. Le lima le ave a Saina, le lima le ave Amerika. Ate no vela le la ga ye. O le tūlanga le climate change. E le temi na i Donald Trump na no fo ave ese mai Amerika ma le tapu fo i fai unga fo ne fai a pale. O le hasi tau pava ai e le fsoswani mai le ngate Amerika o Australia le si no utele e le utu malo si le vaenga le a peo alpanismo le fainga malo le lipa. Peo nai tau yele nganga le fa moe fsoswani. O le tamaita i o le Minister of Australia, Penny Wong. Na malanga tu i Samoa, talwai nei. Mai ma whelo inga sa whai. Ia, sa wha mawina lava le nganga whaafitai o le tātou malo. I le tū ma le mau le malo fau le i matau pu tau swing o le tau. Awa ua lewa lava e le foi le o le Pasifika ia. Sa tū whaatasi uma le Pasifika i una ia le tūlanga le o swing o le tau. Ia o tātou le sa tau la mua lava i le mau e tau fiofi mai le vevela i le tasitesi ma le lima a tikeli. Tātou te raisinga ia issues foi le o le damage foi le awa e wheololoa ia tunu u te tele ia ma le leo latou ta mau a inga e vave foi le to e whaaleleia a eiri le a whaina o nos wingo le tau. Ai mo tātou i le Pasifika. Ua avea lava ia nei mea o whaalawe lawe whaale natura. E foi ai pea, foi le a tātou anga i luma, le tātou watina
tupu le mele tātou toi fo'i mai tua. Yeah. So it's become quite a factor i le taumawhainga o le atina mo tātou atu nuu. Fo ele atu motu laiti. E te le lava le impact o le climate change. For ele not only physically, ai i le awhaina o te mau ainga o tangata. Moni wale sa le Samoa pathway for le fono fai sa mo le Wapis Fufa le SETS conference. Pe o na le no fa pe na tu le mai mata o pol Pacifica ma. Ya pe sa o lo sa no. Ya lo mo to fo tu a lo. Ya o le mea le na fo ile e malo se lava le Pacifica ile una ia o mata upu tau swing o le tau fo ile le lalo le Paris Agreement. Ma una ia atu no te tele ia o lo pito a fai na ia le tatou tau o no emissions. Ai sa le fai ngofia la le tu eso Australia. I le tau mawhai o le tūlangi le nei ia e pei e tau la tatu New Zealand i le mau ale a tatou watu motu. Ai pei sa tu ese Australia. A le la ua sui le fai ngā malo le weine o se fifianga tele. Foi le o le afsoso ani ai foi. I le tau aveina pea lava o le maule e tau la mua e tātou le Pasifika. Le na mau tula so nonga le amtanga le tatanonga le tu masina o kuso le to e malanga 20 si o suyan malo e nei o wale whamnutunga o le signing o le whenga e fo le treaty of friendship. E whai ala mato tanonga i whapea. O le amea lenga visa free si pe lima sifu e no o laulangi le visa free pe malanga mai nei. Ai o mai tātou so-called friend of Samoa, of New Zealand. Ya e tau whai mai lau visa. Ya e tau whai no stanoanga nam tau. Ia, e leo se talanoanga fo, o le to talanoanga ua le vana whaso soa mai. Ia, a fo i le mea la valea e whai o le tātou whai ngā wu whapitoa. Ai, o le tele fo i o i tūlangi ese. Regions. O se mea fo i le tupu le whawhai ngofi o na whewa i o la tū tangata. Ia, fo i le mala vai mafua anga fo i fo i whai te tenga o New Zealand i po Australia. Fo i le whapea i te iwo mai umatangata o le Pasifika no fo i nei New Zealand ma Australia. Ia, au le si fo i tū. Ia, o le mana o le ua fo i le ua una i atu le nei taimi o au whai ngā luenga whawai taimi. Ua mo mi e tele. Ia, o mea umala ia ale ai ele tātou quota system. Matūlanga whapena. Ia, o le si foi mea. I le vainga al tātou whainga malo le nei. E ono tele foi le afianga o le atina o le tunu uia pēo e se umamai o tātou tangata. O le ale wina. Le mo ni we pa o le telo fa le ni we o le apa le tangata no foi tu. O le sunga tu foi le fatasi mai o ye fata nonga le fiunga pito William C. o telo was for really. Ia la te mi matilta no foi se tanga e o tona le office fa fa ngo fiel feo e tato Pacifica mai ngi silo. Ma le tau fai o le visa e tau matale fai ngo le visa tanga te sa o ni te mini. Pe o le wala na ba tol fesili wale fo i te ni tana no ai. Ia awa le whainga le whaine online. Whai lunga o ia ele le ia auto i New Zealand atonu wai lo umai o tau whao ngā mea na. A mātou i Samoa. Ele maua umai tangata ia le technology, ia ma devices. Ia mai na manino fo ile nā tūlanga i le taimi o COVID. Fo ile le nonofo tangata, le mo o mia e whainga luenga mai le whale, whainga wā o ngā tameti, le tau aveina o au nanga ese. Ia, na iloa i lava le au. O le teknolosi. Po ile fatino ile tu nga fainga e ui o le melna le wanga e la lang ya malaita pena na e ya ele tai o le fana ile to fai pale vo tu la o ile le fai pa opti lo fa lungo po le mele o le cable alena fa ile tala alo au le sa min stawa o big cable small usage
capable rich ai le titil fa ngai no le ia awa e malia o le simel na lo fe ngai nei malo a maua mai tupe te wala mai le malo e fai ai le laina le i lalo le sami ai ua fai le tuainga pulenga e se atu le malo e tu sala o le pulenga le ai o le fainga fa pisinisi mai e taula mua ai e company e telefoni e tonu o le tunu e tolu ala e la shareholders al malo ia ai o le e vai lava e te le lava ia le pulea o le whaongaina o le cable lea e fua i lunga o tūlanga whapisinisi a company e lua o le lui lale na amatana saunoa ia lo au fo ile no fo inga taluai i lona ia fo i nau tai moa onga ina ia whaongale technology fo lea al memonia ia taungata o mena le wali e mai o na tupo i leo le manatu a wha pena mai e tupe nei e whai e le mea lea e awala mai le malu le la wasu e tupe a company whai telefoni ai le o maua le mele sa mana o ele malu e whai o le sila mea tele na le whenga i nei mal tatou malu foi lea a wha pe o ta wala mai i a tupe fsosoani e foi le fsosoani e si itia i lunga le mawhai e tunu pe o Samoa o na whaonga le tuenga teknolosi lea ai le o mwhai o na tupu e foi le o se lui foi lea pe fa fen tupu mel na te le ala o di ma tau sanga le foi lo nga venga to fa la mo le va nga ye i whaonga le me na wha moe ia a wha pea you know that was the purpose that was the intent la le me wale tupu ai o le si me no fa no 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 to fa tau le aseta sa mo ele me lo fa tau se le o se blue sky ele na fa tau ya fiti fa pe fa tau ngo le singe fa nga o fa tau atu mo le aseta pe po me ya lu la ia o whainga e wha pisinisi e wasa e fo ele mau na vaitain e le te tau na lote e whainga malo whainga wha pisinisi ia a le la e o mea lava te tupu i le anganga e wha pia i atu watu e pisinisi e le leili atonu e sao e le lei sisi tu ai le mawai la le manaonga le manawai le ma ia le malu fi tene tangata le lei ai anga o le fa longo e oi mai tangata na vidi mai le va se tupe se tong ele tata ia o tele amea e va tupe foi fala brave tu tong e matata ia lo fionga sa fa pito ia langa le ia fo lo tu ngia ai mo dia tu fa tai tele ni ava no ta o mfai ona tatan no i fo i na fta mo foi lo fontanga o le fo i lo mai le sia o felo inga manisio malo fai mai ai ava tu leva no foi fo sa no nga i le fa fonga si fonga lo mo o le adu lungo tato o le YouTube o le Facebook ia ko Samoa Capital Radio app i lungo smartphone ia le o mo leva no grupo le tato ni te ia fa fta tele mo leva no ia ele mo so e fa pe ona fa pa e toi fo i le tunu i so se vai ngor ke lupe o lo mai mo lo fa fong mai ai a tonu le o lo mai o le valaulia mo le nei o se malanga lo ia e malanga mai ai au nei ia manisi o sui o le malo e feilo ai ma New Zealand o se tato paanga foi lea mamai ia fia foi tau sanga sa tato i lalo le vai ngā New Zealand ia alo fa pena lava ona fa so solo le wono spul tau sanga talon tato tuto tasi alo fa au pea ia ele ngata i le vao malo ia ele mfaina vese le totele o le tunu ua a filma papa au nei ia e mawai foi le avanoa e mafutai mai tawina foi
le whaupopoina o tātou sui tangata Samoa I tutonu o le Parliameni o New Zealand. O se mitanga tele lea. O pine foi ua foi lea tele le sao o tangata Samoa I tutonu foi o le atina e ma upu fai o le malo New Zealand. Mai ele na upu fai foi. Tele isi vaenga ese o le tunu. Fasalaua, o tālonga, o pisinisi, wale ai lava se mea o whaatufunganga ese, wale ai lava se mea le o angiangi ai le fua o Samoa e tauala mai I o tātou tangata, mai a vele nei awa noa momoli atu ai le whamalo, I le atunu, I le tau awe au le anganga le o le sue malo, al tātou atunu. Ia o le tatalo. Ia whapea ona whamanuia pea le ali I loutou wawhio ma loutou papa au I nei atunu. Ia mai I le tū fo I pe ona tātaltalo no ai awhamasanga. E le o ngalo lava le whatinonga o le alofa whatino. I ai mai se lava I o tātou ainga. Ia o tātou e kālesia ma whaalapo tonga ese. Ia e o lava I vaenga ese I tutonu o I tū malo manu. Ia pe o le si tū tāua le momoli atuai ia le whawhitai tele. Ia ma momoli atuai mo ngā lofa. Mo le nei vai tau. Ia atonu o lo o maua mai. Le ono sifuru tausanga o le tātou tūtotasi. O le tausanga atoa. Mai eleng na matou fo I Samoa. Ra matou fo I whamoe o whea o lo tō wawhia wai. Whailonga le tātou ono sifuru tausanga. Leo wa tatala o tātou wā tua oi. Ia matou whaatalitari mai I le asiasi atu foi. I le atunu. Ia ma matou tatala mai foi ma matou ia pe o nei whai ngā malanga e asiasi mai e ma maua whailua I ngā matangofia. Ai whaftai tele mo le awanoa o le whaatalinoanga. Ia manuia tele foi le au nanga. Le ua maua e tolus fori tausanga. Ia o se... E fia whatulau tusi walau lia tau malanga me tātou sami whaatasi. Ia wa oi fo tangata tuai tono Wellington e tauana I me whapea. Ai wale le? Whaftai tele lava mo lea. Ia tātou whapea. Ia whamania fo le tua lau fionga. Ia me se fo le taita ingol malo Samoa. Ia ma le tau whainga malo. Mai atonu la isi taimi e mua la a whaini tātan longa. Lau fionga ia me se fo le si fonga lau mua. Wale longa pui ali o le malo le atunu. O lo pa au le ngata I tono Wellington nei. Ia o te ro New Zealand mano tua oi. Ia manuia lava I fufuanga o tai au maso to I tono malau mua nei. Ia me se fo lo to te liwa tu Samoa. Whawhitai. Ia faso I fo ia whafonga le tunu. Ia wanoana o mwe whaitata noa I fo le fionga sa whaapito. Fiame Naomi Mata'afa. Io langa malanga mua le alo ia le vāma lo New Zealand Samoa. Mo e lunga si ufonga lau mua. Ia so I fua.